Kalesia sang Paul me malibilib on wan paron sochachap sang ren aramas te sang ni pekaren aramas. Ap sang ren Jesus Christ o coach sam me kachin kayasata Jesus sang mela. Riachay solang chorus me mimi mech pilyang ran mau ong chon momotso kan en Kalesia. Samachay coach o achay kaun Jesus Christ en kachkiyang kumail kalangan o babol. Po en kasalatang kichayla ni anso suwatwach o sang ni kachin pekyong kupuran samachay coach, Christ kachin may rangkila peini po kitipachaykan. Lingan en kawong coach sang mech o pilkokolache. Amen. Rangamao cheyo. Iinanin puryamoykin kumayla po kiyamail matangan kasela makachin malipekin kumail to kalangan ng Christ o yang alar rangamao choror. Eri ni melel socha pile rangamao choror miye. Ab ikosaya mech po miye ekay aramas makaping kumail tar. Okin songosong en kawakala rangamawan Christ. Eri menta ma pil kich te chon lang men sang nan lang me pan patakiyang kumail rangamao me pan chorora sang rangamao me sa patakiyang kumailer. A en koneng en riala o lagtaglananel. Sa kosoyayer mas o mech ipilpan pureng kosoya. Memen me pan patakiyang kumail rangamao choror sang me kumail aleyer a en pil riala o lagtaglananel. Eri, yatue. Mech weweki meimen repen kankan ren aramasakan. So ko walat. Pokoch me imen repen kankan re. Yatue. Mech pan weweki me imen intandla ren aramasakan. Mayay mech me ikin inang yang kaiten ngay latun Christmen. Tuan Paul wiyala wan baron. Riyay ko. Imenintayang kumail mech. Rangamao me ikin patpatang kisali kaitek sang ren aramas. Ipil soche ale sang ren aramas amen. O pil soche emen aramas me patakiyong ye. Apain Jesus Christ me kachin kasalayong ye. Pain kumail ronger kosayapen mor ni anso me ipatitiyong lamalam en men susako. Tuan ikin inenen kalako momotson coach o wya uwanikak en kamomala. Ngay makayo ren yang ay men susakan, mesawya ticheyo, nan chiyap en palian lamalam en men sus. O ngay makayo patitiyong patapatakan en samachay kalabako. Apsang ni sapal makalangan, coach kachin piliyeta mone isay kinche iputi. O kachin malipeye, po iyan babai. Eri, niye kachin kupreta en kachin kasalayang ye sapal mayeros. Po iyan kalokwong men likikan rangamao tuan isocho parak aramasemen po en kawit kinye mech. O ipilsocho para la Jerusalem po iyan chuang raiko me wialar wan paran moy. Ap imatangacha kola Arabia o mur iya puroto Damascus. Eri, murin sompar silu iyap kotala Jerusalem po iyan chuang pitcher o imimi kere wik riyaw. Isocha chuang wan paron cheiko po icha Sames riyan kauno. Eri, melel pochmech, mon silangin coach isocha likam. Eri mur iyap pilkokosalinan Syria o Cilicia. Ni ansowo saulangan en momotson Christ nan sutia saikincha kelangye. A iche mere ese, mere rongasang meche kantene. Olo makin kalokoy kichail maso, yei makin patpatang kisali posono, me songan kamomala maso. Eri, reap kapkapinga coach, puwekingay.